tele. Ta ua ia, whaamole mole. Ua matua i fia ni tau sanga. Ngata le whainga le awala tai whale alupo. Ina o iaile pai inga lumato lua felos fultasi le HRPP. O vātu ma le valu maila le fua le ta ua ia le ta awala lea. O le ta ua fo le awala lea le main road. E alu i tai. E pea ma le luas fultasi minuti o alu lau ta avale. Ona e le ngata e lo mātou nuu. E whapena fo le telo tu risi. O fionga le Minster. Whaamole mole e watu i se tau mawhainga i ai. I le te le se me whai. Ai tā ua. Ona ia tau lava na o lava i tai. I whaatā whaale leia atili le awala lo i ai. E awala te tele fo i awala alo pēno whaingoe. Siron whaingoe inga whapena. Awala ta o awala alunga i tuaia. Alunga i uta. Sa whaila le awala na i luafe luas fultasi. Taimi nei, ua matua i whaaleanga ina lava. O le mafu anga, onga le drainage. E sawa le vai o na tue whaaleanga ina lo lea. O lea ngaluenga la nai le te le. A wha leo o tu eise fina ngalo lo fionga le Minster. E tau mwhai o na last lava lea. E iwo ele si awala alo. Sa whausia ina fo ile ina ua umale ina ua umale tsunami too low. Ia na whaero le awala alo ia i tangata pēa o to e nisi malafa al natura. Ta uala le awala na le awala alu le area ta o ta paua. Le la sa whaia nei le fono whaavante e nei whaafetai ai ua a mata fo ina toi a ia. O le mea lava lea. O le whaia le lei o ni ala vai fo nei e alu ele vai. Whaamole mole i o i fo isa fina ngalo. Pea ma le tolu se fulu ni ainga o tonu lava whale alupo. E o mai lava le teimi nei le i maua se vai. E le maua fo i le power. O no tūlanga lo iaia lātou. E ila le vaenga le i ta paua. Whaamole mole se i o fo e se whaata tau. E te le lava se me whaia. Ma o umon whaaso o ta ia le tanga luenga o le vai. Ia ma le power e whaapea mai lātou. E tau ona toi tū ni si pou. Te tau ona so atu ni paipa tu lou le maota. E le tele, ai whaamole mole i o iai o nei, na o mia, pe ama le se lau tangata, e a fia ai. E ei le, ta ua i o le alternative energy, fo i nei o le solar, o whalea lupo. E pito i o le one of the driest places in Samoa, e tau le timu, sea timu le mātou no. Ai o le lai, e matua i malosi lava, si le va e lau fionga le Minster, pe a le solar energy, wha o ngā o seisi mea tua i ai, pe a whurauna e whaivo ima pele, e tisi lea luatu le main grid, ma wha alo lava. Le Minster o Turisi, whale a lupolo o ta oto ai, pe nina o mataanga ta ua ia le tala whaaso pito o Samoa, le ana o nā whanua, i anga lenga. O mata whanga mawa e lava e mawhaiona wa ai. A fo ele si wha ulpuenganga le mato nu e mali. E ngoto i aile la e moni lava. Mata whanga ta uala nai te wa ai e tu lava wa luifo le la. Tūlanga vai o moso, o le vai sa lia. Ai meise fo ele ina i lau. Le e wha upunga le aule ina i lau. Lo ele House of Rocks. Pe nā fo i ia le, o le mtaanga bito i whaena o whaingo e nei pito i longa lava i te tono Samoa. Ia e meise fo ila Pasifika o nei leise mata anga whapeo iai. O le mātou canopy walkway. Pe ane ma le ono tau sanga o le tau whaonga ina. Le awala lau papa fo i nei e pes fulu mita le alu i longa. E fia tele turisi mai Europa. O le whanau noanga, o le tele turisi o mai mau atu iai. O le tau whaonga ina. Whaamole mole lau. Si lana i ai. O ngā tā ua i o whaalau loa ale mitanga luenga lo whaia. Ai a te au ele lava. Ana i pele o atu foi. Ma mat batu leini whaamatalanga o
kolisi. Na wo mai lea ele matanga luenga. Oi familia atu. Au tira i se ese male matanga luenga tu fo e tu lava ya ema mo fa wo ai lo fie te le atu oi. E lava me mama fa lava ma fa tu ina tu ma mea. Le la male la ina. Fa matalanga I lungo pe au fo ineo lungo o tuai langi fa matalanga tele na o ia ele saunga le mu o upu lafo fa matalanga e fai aile fai e tu lo wa tele lava o tai ta mama tina o ila tau o lo o pa o Lulu yai nu ia e o lava e mātou tu lo maniti tino na moni lava na e foto o fa alongo fo I lea mo o ai ini upu tu ava apea te fa fo I mai sa mo ele mea na iai sa ta mitai winga tau sili a mionga mamalu a mionga tau anga fau a mionga tau o loa integrity, ethics, respect tātou tau sia o leo ia o Palemene tangata ta lofa Samoa la tele e lai ona ta ua lo tau mtanga luenga lau whionga minsta e awala atu sui o nu e batu latu tu o lalo e apea wha apea e apea sau no mamalu wha apea la asana whai lawa I whia mantua lawa le launga sunga e tai prestenia le kalesia meto tisi whao lalo leti ma le pese a tia maa moni a te moia la e loi mata o ina whaia ia mea o ona te whai lawa e tātou ia tātou ai sanga whai fo I whia sila mai le langi o ai o mata tu atu tua lalo ai atu lava iai I ai a mata mai lava ia tau te tātou te ta le ao tau wino whanau ma fau mo ai le lafo se upu ti ngā I le stangata tu atu le tua na te wha fo I mai le nganga wha alo tātou umala na umia lava tau whianga tulau lava o le matanga luenga o whai whatuanga ma le tautai fishing, agriculture, forestry and fishing taua ia o whala lupo e umaloa whala lupo loa e alu sa o lava tono Pacific Ocean o nisi la tautai pito I mawae tale nia o tautai whala lupo le mea nei o le mauli tu lo ai mana umia lava se fisosoani telo I lato ne au sange lava e va sila I fo lava le tanga luenga o whangot o tautai fishing se ai lava pesi me tau te fisosoani ai e luan pisi nisi va ao lo whaangaina al mato no whaatau ngo fie nisi me fisosoani ai lato subsidize fo ia ni equipment e whaatau mole ia mawhai fo ina o onga ia tau mawhai o mai ai le tu mai o lato whangota I Phala lupo e mātou te wha moe le koko o le ava o le taamu o nisi fo I whai whaatoanga pito I te tele mātou whai tuo whai whaatoanga Phala lupo e whionga ia ngā maseu whata o tā ua ia mole ia abia I lalo ni tax o isi equipment na e vatu ia telefon pokalame whaalau loa moe pesosoani ia I latou nei e ile vai tau e ile moli le tu low orange Phala lupo ia moli le na mai saoa mai etena e pito I sua malie au te mawhau lava le straws se I whai lava ia e mwhai ona e ni juice fo inge ona ngā tolun masina e le moli nei ale te le ia lo nao ngā wha ngā ina ai ma fesosoani ai foi I le au whai whatoanga o te o mai le tanga luenga le tu lo lava e le authority le gambling authority
O whala lupo le tele le o tasi le me wha moe moe i aile a tina eina o tina ma tamaitai ma meise o au lotu. Fia lava la tō e taalonga leo le pinko. Ia o loi sene la Camping Authority, inga le tolu maa sina le ola. Ia e whai lava ma tau tutongi, e popole e fo tina, a o le tonga tā fo ia wha mo mole la se fina ngalo. A o iai lava le Camping Authority, se sila, o ni sila lako New Zealand loto, whai le malo, te bewe lao tātou. O le tele o lato fisosoani, e mana o mia fisosoani, e au sangi, o i lato e le mwhai o na whiwai, e ave ei van si whaatau, ta avale, e whaatau le authority nei, se sila nei wha o ngā, se lenyo lo o maua, ia to e fo i back in the community. Matanga luenga o soi fua maloloina, mana o mia se si fo mai sa taua, wha mole mole le lava le tasi. O no lea, e wha lava la vea loa, pe ngase, pe e se Fonotaga le li fo mai lo iai. A e se le tautua malo se fo mai, ia ia masua mai, a ho atu nei, pa aia mele lofa, tamai tai fo mai la to te tau mawhai. Taswa ila lea mea kia mana o mia tele, le te o le ai un whala a, ia ngal Panadol lai mau. Ai en whala au tui voi nei, le tai tua sivi. Ia o tua sivi, ai tu lama le awhai alo el ta avale. Te le fo ili le saunga le mua o matangata o matonu. Ia whaatotonga ina fo ili whale mai sa taua. Ia ngafa tau lima ina i tong fitinga. Patu seisia X-ray machine o mewa mai, ia lewe mai whakali se i ava noa tua sivi avatu. A lea e ngase a. O te vairupeina le saunoanga matango fia le sui o lo saunoa, ta luai o leo tatu taunu le taimo tatu malolonga masani o le taiao. O te vairupeina le saunoanga o le mota, o le amawhai o na whaawau pe ato e tali umai malolonga. O te whasilsilatu o whatatia esenei tau na manga le fono au au whai tula fono, bolana malolonga o le taiao.